Ja sam Bojan Rakita, tehnički delegat Bokserskog saveza Srbije. Dževada Ibrovića poznajem pa sigurno preko 10 godina. Ono što mogu njemu da kažem da je pre svega jako dobar čovjek, iskren i pošten, veliki radnik. A kao bokserski trener zaista za njega samo sve pohvale, zato što su njegova deca koja dolaze iz njegovog kluba, bokseri koji nastupaju za sve njegove klubove kojima je do sada radio, su zaista bili uvek tehnički vrlo dobri, fizički jako spremni i uglavnom su to bili šampioni u svojim kategorijama. Pomenut ću samo imena kao što su Dženis Vanić, Džejlan Toskić i evo sada mali Admir Kamešničanin. To su samo neki od momaka koji su postali šampioni Srbije u svojim kategorijama, neki i seniorski reprezentativci. Tako da, ako to ne govori o njemu kao dobrom treneru, ne govori ništa. Jedno što je sigurno je da sva deca koja treniraju kod Dževada uvek dođu spremna na takmičenje, uvek su pre svega dobro vaspitani, zatim tehnički potkovani i fizički spremni. Mislim da Dževad zaista zaslužuje maksimalno poštovanje od svih u bokserskom sportu i mislim da je tako. Ljudi ga generalno svi vole, svi cene, retki su takvi ljudi danas i ja mu želim... Ime Dževada Ibrovića treba ispisivati zlatnim slovima. On je sportska, ali više ljudska gromada koja je iza sebe ostavila vrhunske rezultate u srpskom sportu, naročito u boksu. Dževada sam upoznao preko boksa i mogu reći da je to čovek novijeg doba. Skroman, tih, miran i pogotovo poštena osoba koju bi svako poželeo za prijatelja. Što se tiče njegovog znanja u boksu kao trenera, uspesi koje je do sada postigao sa svojim šampionima o njemu sve govore. Novi Pazar nikada do sada nije imao toliko dobrih boksera od kada je on trener, koji je ušao u legende Novog Pazara iz Srbije. To je jedan izvrsni stručnjak, dugogodišnji bokser. Mi se znamo od nekih 2000. godine, čak smo i zajedno boksili više puta, znači mogu potvrditi da je on veoma dobar bokser, takmičar bio. Sad za trenera zna se kakvi su mu rezultati, a kao čovjek da ne pričam, čim smo mi ostali toliko godina dugogodišnji prijatelji. Pozdrav! Veliki pozdrav za najboljeg trenera Ibrovića iz Novog Pazara. Šta za njega reći, samo sve najbolje i svaka pohvala. To je veliki trener i veliki čovjek, odnosno veliki borac. On je prema deci i trener i pedagog. Veliki pozdrav za mog prijatelja Ibrovića. Dževad Ibrović, odličan bokser, koji je još bolji trener i očigledno da pravi samo šampione. Dževad Ibrović, a to je jedan mlad čovjek koji je bio veoma dobar bokser i sada je veoma dobar trener, iako je mlad, dosta toga je prošao u ovom sportu. I gdje god je radio, osjetilo se njegov rad očigledno u kvalitetu, u poboljšanju rezultata boksera iz tog kluba. Bilo da je u Novom Pazaru, Dandiju ili prethodno već u ne znam koliko. Ibrović je Dževad, druže, baš ko soko sivi, svaki od nas njemu, brate, od srca se divi. Čovjek pošten, iskren, dobar i veliki trener, za djecu je on u ringu sa ocjenom cener. Moje ime je Mitrović Blagović. Trener sam boksa. Od Dževadu Ibroviću imam samo reči hvala. Prijatelj, brat, drug. Dževad Ibrović je sam po sebi veliki sportista. Napravio je mnoge šampione. U radu sa decom je pokazao veliku stručnost. Dževad Ibrović je jedan od najboljih trenera u Srbiji, ako ne i najbolji. Ko ima Dževada za prijatelja, taj je srećnik. Kao trener spada među najbolje, a rezultati govore sve. Evo, dragi moji drugari, evo ja još jedan komentar
dam u vezi mog brata Dževada Ibrovića, koji je jedan izuzetan sportista, dobar čovjek, dobar prijatelj, dobar drug i nada se muzičar. Jedan pozdrav za njega i za sve njegove prijatelje i drugare. Ja sam Vojislav Milošević, trener iz Novog Sada, bokserskog kluba Novi Sad. Htio bih komentar u vezi Dževada Ibrovića iz Novog Pazara. Dževad je bio veliki bokserski šampion, a sada je veliki uspešan trener Novog Pazara. Stvorio je mnoge šampione Novog Pazara. Smatram da treba da bude prvi trener mladosti iz Novog Pazara. Pozdrav rukovodstvu i bokserima Novog Pazara. Kad se baviš boksom? Dobroveče, pozdrav svima. Ja sam Dževad Ibrović, 86. godište. Bavim se boksom od 99. godine. U maju sam imao prvi meč, sećam se. Prve mečeve sam znam malo, su me naglo i, što kažu, pustili da boksujem. Pa sam prve mečeve gubio i tu nisu bilo puno trenera, te stare uprave disciplinovane. Mene je primetio Hajrović Idriz, zvani Ljojić, legenda naša, pozdravljam ga ovom prilikom. I on malo uzeo više na fokusere, malo forsirao, malo mi neke sitnice koliko toliko ispravio, usmerio. Ja sam krenuo sve da pobeđujem prekidima, sve ono kao ti, ja sam osvojio mnogo toga za neki kratak period, a onda sam nastavio i velike turnire da osvajam. I bilo je dobrih mečeva i dobrih uspeha i mnogo čega. Rezultati i kao i takmičenja? Rezultati u boksu kao takmičara, da, to su, veliki su bili rezultati, tad su bili mečevi svake sedmice, tad nije bilo ko ovo danas, bilo je mečeva i nije bilo mnogo biranja ni protivnika ni ništa, nije bilo uopšte biranja, bukvalno. Boksu još ti prvi meč, on 40 mečeva ima. Ja sam bio, tada je bio već raspad Jugoslavije, ali eto da kažem, još uvek 2002. vice šampion te Jugoslavije koja je već bila, onda Srbije i Crne Gore, jaka konkurencija, strašna konkurencija. Znači, brate, po 100 njih, mora si da budeš prvi u svom užem regionu, prvak regiona, pa tek na prvenstvo Srbije, pa onda, ja sam 2003. već bio prvak Srbije i Crne Gore, u reprezentaciji, pa bio u Varšavu, prvenstvo Evrope, gde je to sve bilo nekako nagomilano turnirima i sve, nagli uspon, i nisam tu napravio nešto, nisu bile neke možda ni adekvatne pripreme, nisam ja bio ni iskusan, ali bio sam tekako borben i to mi je veliko iskustvo bilo. Pa sam od 2004. isto bio, isto prvak Srbije i Crne Gore, bio sam u Južnu Koreju na svetskom prvenstvu, imao sam na korak do medalje, taj Portorikanac koji me pobedio, on je treći u svetu tad bio, strašna konkurencija. 2005. budem seniorski prvak Srbije. Prvi u istoriji seniorski prvak iz Novog Pazara. Što imamo sve, što kažu crno na belo, tu su pisale sve novine, pa sam osvojio pre toga, vraćam se na 2003. 2004. opet juniorska zlatna rukavica, to je vojvođanska, pa omladinska u Šapcu, sećam se, protiv Mitrovića, sin od ovog što je vodio mač u Šabac. Pa sam protivnik, moj drug iz te prezentacije, pobedio sam ga tamo kod njega, osvojio sam tu rukavicu pošteno. Svaki meč je bio krvav, svaki meč je bio borben. Znači sve su to bili jaki reprezentativci, stranci i tako dalje. Osvojio sam zlatan gong, više međunarodnih turnira, kako se beše zvao onaj turnir u Sarajevu. Pa isto u Mostaru, onaj turnir sa reprezentacijom gde smo išli. Tu sam isto osvajao sam mnogo, ne mogu sad tačno da se setim, mnogo međunarodnih turnira i baš sam bio jedan od upečatljivih tad, koji je mogao da pruži otpor tim Ukrajincima, Rusima. Boksovali smo, sećam se, u Pirotu protiv ekipa sa ekipom i mi Pazarci odlučujemo Srbija da pobedi Ukrajinu, sećam se 2 meča. I mi pobedimo Ukrajinu, čoveče. I mnogo šta, onda sam, kažem, osvojio mnogo tih turnira i bio sam na jednom zavidnom nivou.
Bio sam ozbiljan takmičar, ozbiljan fajter, izgradio sam se vremenom, ali je bila pauza, trzavica, uprave, krenula je politika i mnogo čega se izdešavalo. Da. Pitam, od kad radiš kao trener? Kao trener radim, kad su bile sve te pauze, kad sam se neke stvari su u životu izmenjale, neke pauze tamo ovamo, pa onda sam se nešto malo vratio. 2011. dođem da treniram malo radi sebe, pa kao ajde da ima nešto, možda neki profi, ono. I ja tu radim s klincima malo kao trener i treniram za sebe i već krenemo da pravimo šampione, onako, posle ću pričati o imenima tim koji su bili šampioni, koje sam napravio. Tako da sam bio i trener reprezentacije i nešto sam u ženskom boksu, znam, bila je ona Semra Bogućanin na kupu nacija, bila u reprezentaciji, ozbiljna takmičarka. Druga na kupu nacija, čoveče, ona je ona Tamara Miloradović, sjećam se, one su bile jedine dve u vrhu, znači nijedna druga nije postojala tada. Onda su bili neki klinci novi i pričat ćemo o njima, tu su braće Hanuše, onda je došao Vanić, Toskić, ja bio novi klub zbog problema sa upravom koji su u bokserskim klubovima, koje kad dođu ko da vladaju svetom, čovječe, menjaju sve i uništavaju decu i tako da... Ja. Rezultati kao trenera? Eto, to sam već počeo da pričam, eto, rezultati. Bilo je tu i u ženskom boksu i sa malim Ubejdom Dudićem, koji je bio kod Beširovića, pa je uz mene onako i tekako napredovao, bio je ko pionir, pa je kadet, junior. Došli su mi kasnije braće Hanuše, znači Ekrem i Emir Hanuše, bili sjajni, bili prvaci Srbije, boksovali za ligu, sjećam se region protiv regiona, kad je liga tek počela. I oni su osvojili dosta isto međunarodnih turnira, bili su na jednom odličnom, velikom, zavidnom nivou, svima. Međutim, uprave tamo, ovamo, bukvalno kad dođeš ti u situaciji ko reprezentativac, da nemaš za autobusku kartu, da odeš na pripreme i da ti odeš, pa se to non stop vuče, non stop su pritisci, šta ćeš ti kod Dževada, ti trebaš kod mene od nekih drugih ljudi, neću da imenujem sve, nema veze, desilo se, Bog sve zna, ljudi sve isto znaju, Boga mi. Tako da, momci su prekinuli, nažalost, ali sam u kontekstu, za razliku od svih, posebni su mi ostali dan danas. I Emir i Ekrem Hanuše, eto, i rade u Nemačkoj uspešni, treniram neki kamp, verovatno će opet da boksuju, čujemo se često, eto, sve te godine. I oni su stvarno ostali dosledni, svoji, bez tih pritisaka, bili sa mnom. Vršili su pritisak na meni, na njih, oni su ustali, to je kraj, to je to. Došli su kad sam ja u Dandi, Vanić, Toskić, koji su bili kod mojih starih trenera u mladost, pa su neke pauze pravili, pa su se kod nas prebacili. Čovječe, prvak Srbije, jedan drugi, pa sam se kod Deska Moje Dragića u Dandi, njegov funuk, Zejid Gicić, pionir, pa njegov sin, Nermin Muje Dragić, pa još koliko smo, mi smo tad, pre par godina, imali 5-6 prvaka Srbije, bili na zavidnom nivou, cijela Srbija nam je zavidilo, da kažem. Digli smo revoluciju boksa i bili smo u vrhu i onda smo odmah dobili i budžet i sve. Neke stvari su se tu iskomplikovale zbog nekih sporednih ljudi koji su uvek svoje kandže za ono, koji su razapeli su nas i ono su nas rasturili. Pa onda počeo taj klub gore, Novi Pazar, to je najgora šansa, najgori klub za mene ikad, gdje sam stvarno prevaren ko nikad. Znači sve mi već, ovo što sam do sad ispričao mi je sve žao, ali ovo što sam doživeo ovde nepune 2 godine, to je strašno. Džaba regionalna liga, džaba sve kad je veštački, džaba kad ste uništili ta naša 2 momka, uništavate koji još uvek mogu nešto da naprave. Si loša uprava, loši ljudi. Šta da pričam? Mislim, to je već, ide nekim svojim tokom, ali vreme će pokazati ko je kakav, ko koliko zna, ko koliko može. Bilo je rezultata i bit će, ljudi me cene, ljudi poštuju rad, ja cenim sve te ljude, pre svega sam čovek i radnička klasa, to je moj kutek, moj život, ne patim od ničega, ne treba mi ništa, radim, dajem sve od sebe, idemo dalje, bit će novih pobjeda, bit će uspeha, sve sam prošao i proći ću još mnogo toga, za razliku od mnogih koji samo imaju neki problem u glavi, ali su na poziciji pa malo mogu da, ali neće još dugo. Htio bih da te pitam kako je to biti kao trener, obaveze, odgovornost prema deci? Pa,
to je stvarno jedan ozbiljan, naporan posao, znači to je, što bi rekao jedan trener, to je rudarski posao, to ti isto kad oni rudari žrtvuju sebe, porodicu, sve živo, razumeš, prljari su, rade marljivo i dođu do neke rude, do zlata, onda su došli, svi su došli sa vrha politike i šta znam, šefovi, direktori i oni to uzimaju, tebi daju na kašičicu, tako da je to neka velika sličnost, a mnogo se radi, velika odgovornost, mnogo je teško, mnogo nezahvalan posao. Izuzetno visoko. Drago mi je što je ponikao baš u moje redove. A Smer izuzetan čovjek, isto trener, vrhunski. Ko bokser, šampion, udarač, mekog srca, poput Beneša. Pozdrav! Dževada Ibrovića znam već od malih nogu, mogu da kažem da je uvijek bio jedan fin dečko, iskren, pošten, radan i njega znam zaista već dugo. Pre svega ja sam bio jedan od prvih trenera u klubu i mogu da kažem, tako reći, ceo svoj boksku karijeru proveo sa mnom, gde je imao zaista velike uspehe u boksu, to je potvrdio i s njegovim rezultatima, gde je bio prvak države, osvajač rukavice i još mnogo turnira gde je osvajao. Ibrović je zaista radan, dečko, pošten, iskren i sve daje za boks i uvijek je tu da pomogne toj deci da svoje znanje prenese na njih. I o njemu mogu na kraju reći da je zaista vrhunski sportista bio i sada je kao trener izuzetno dobar, kvalitetan trener i sve svoje znanje daje prenesa nas ovu našu decu. Znači, Ibrović je izuzetno dobar dečko. Dovoljno samo reći Dževad Ibrović. I kao bokser svi su ga znali, a sad i kao trener. Nijedan trener nije brže napredovao od njega. Za kratko vreme postigao vrhunske rezultate. 7-8 prvaka države, učesnik svjetskog prvenstva, učesnik evropskog prvenstva. To do sada niko nije postigao. No pazarski boks sigurno njemu dobija jednog trenera na duže staze. Njemu samo treba pustiti se razvija ono kako on želi, a on zna šta hoće, on ima svoju viziju, ima svoj cilj i rezultat će sigurno doći. Ipak Džeki je Džeki, takvi nema više. Dževat Ibrović bio dobar bokser. Imao je puno mečeva u svojoj karijeri, bio šampion. Znači, kao prvi trener i najbolji trener koji ikada postojavao u Novom Pazaru. Vrhunski majstor, vrhunski čovjek, dobar pedagog, zna da radi s djecom, to je najbitnije. I čaršija ga voli i dade mu djecu na poverenje. On radi s tom djecom, napravi velike šampione, ali šta ćeš, to je i kod nas svi. Budu šampioni jedno vrijeme i ostavu nas, odu na druga mjesta. Znači, Dževad je vrhunski trener, vrhunski čovjek. Cijela ga čaršija poštuje i voli. Sve čestitke za tog velikog šampiona i velikog trenera. Selam alejk svima. Ja sam Elvis Srnjak, mnogi me znate. Šta reći Dževadu Ibroviću kao čovjeku i sportisti? Čovjek, pre svega, izuzetnih kvaliteta, dobar čovjek, pošten čovjek koji nikad nije imao mrlju u životu. Drugo, kao sportista, sve što je moglo da se uspe, on je uspeo. Kao trener, jedan od boljih sigurno u našoj državi, ako ne i najbolji, i velika podrška za njega. Selam, brate. Da. Šta te je podstaklo da budeš trener? Pa da budem trener me podstaklo to, ja sam dosta, moram to priznat, uvideo greški kod naših starih trenera, bile dosta dobre stvari, naravno ne bismo bili najbolji. Ali vremenom boks je nauka, boks je, znači, napreduje, idu vremena se menjaju, stilovi, načini, programi rada i sam video kao takmičar da mogu nešto da napravim, da tim klinicima neke stvari koje sam ja prolazio, prosledim
i usmerim tim nekim putem, pokažem, potrudim se i to je urodilo plodom, da kažem, i eto, za to sam pravio rezultate, onda sam se stvarno zagrizao, čoveče, znaš, ne mora da prođe ko što sam ja prolazio, ne mora taj, međutim, prošli su kroz te najgore faze koje sam isto ja prolazio, znaš, uprava te ucenjuje, nešto si uvek tamo, otac ti nije u tu stranku, ti ne možeš, šta Dževadon ti, šta on tvoj trener, šta gde ti je, a ja 100 godina pravio ga, nikad ništa nisam naplatio. I sad dođe neko i otmeti ga. Mislim, stvarno, surovo. Koji su to najveći problemi trenerima? Svi treneri imaju u suštini te probleme. Rad, odricanje, većina njih žrtvuje porodicu, svoj posao zapostavlja, privatnost, slave, šta znam ja, rođendane, dece, pojma nemam, još mnogo šta da bi išao sa tuđom decom negde, da na kraju kad napravi nešto, opet kaže neko dođe, uzme ti ga i ti si razočaran, ti si uništen, ti si... To je strašno, teško je to raditi i svaka čast nekima koji su opstali, ali ne ono tu su, a ništa nemaju, nego su samo treneri, radi reda. Nego oni koji danas idu, ima tu starih trenera i tekako dobri, koji rade, svaki dan se cede, znaje se, rade, sprovode u praksi, pišu, realizuju te programe i žrtvuju se i prave rezultate, to poštuje. Međutim, neke druge stare čoveče, bespotrebno su tu neki po Srbiji. Mladih ima i tekako dobri, ali mnogo je veliki jedan talas ušao politički, su ljudi na nekim pozicijama, ja ne mogu da verujem kako. Tako da, idemo dalje, borba traje i trajaće uvek. Normalno. Koji su lično tvoji problemi kao trenera? Moji problemi kao trenera, opet kažem, svi imaju raznorazne probleme, tamo, ovamo, ali ovde možeš da budeš sve u vrhu i sve, ovde te tvoj ne daju, čoveče, pa to nigdje nema, to što Novi Pazar, ma koliko dobri strana imao, po tom pitanju, brat, neki rođak, nije bitno, pogotovo neke stranke, to, brate, ćeš biti ucenjen, razapet na sve strane, to su spletke, to su zamke, to su ogovaranja, to su namještaljke, to je strašno, znači ljudi, dođe neka uprava, neki su nešto boksovali, nikad nisu nešto napravili, postavi, tu su, podobni su, šta za nekih pozicija, završili su neke škole, zna se kako, ne potrebe da pričam detalje, sve se zna, čovječe, ne moram da imenujem, dođe ti neki direktor kluba stranački, on ti vedri oblači, alo čovječe, ja sam kralj za tebe čovječe, bit ću kralj od uvek čovječe, pravit ću rezultate, radit ću, bit ću rudnik, ali ću napraviti, doću do zlata, zlato će biti moje, neće biti tvoje čovječe, to je to, tako da idemo dalje. Bio sam neki period trener reprezentacije, pa bio sam najuspješniji, onda su, ajde da mu damo šansu, aj moj brat Milan Piperski, drug i drugarčina i pravi brat, kako god okreneš, poštenjačina maksimalno, ozbiljan takmičar, profesionalac, selektor sad, jedini čovjek na pravo mesto po zasluzi. Daš dobro pitanje, sjeti se njega često i kaže, hvala Bogu, u svemu loše ima nešto dobro. I pravi čovjek koji je stvarno na mestu i daj Bože da uvijek ostane tu i da ima i koristi, da kažem, ako već toliko žrtvuje svoju porodicu, to je moj drug, brat, i on mene pozove, ja sam, mislim, predložio me tamo Bokserski savez Srbije i bio sam na 10 priprema Zlatibor Avala non stop sa A klasom, sa seniorima, tad su stigli Kubanci isto i razni treneri sa strana koji rade za Srbiju, doprinose, koje je Bokserski savez Srbije angažovao da mi idemo na neki veći nivo i nas. Međutim, sam ja onda zapostavio svoj klub, tamo nisam imao platu, bilo je, hoćemo li nećemo ga postaviti, došli su neki drugi ljudi, na platnom su spisku, imali rezultate, ne mali, nije bitno, oni su podobni, oni imaju, ok, skidam kapu, nema veze, veštački, ali ajde, idemo dalje. Vraćam se u klubu, radim, međutim, isto uprava, lokalne samouprave, njihovi ljudi, može ovo, ne može ovo, ovako, onako, čovječe, ja znam kako ide, ali su tu razne spletke, to je strašno, nekog mizavca, jednu kišnog listu guraju, forsiraju koji je kupio diplomu, nosio suđuke i šta znam ja, paršute i farmerice, da bi dobio diplomu, a samim sebi dizao rating, kad nikad nije boksao u životu, šta je osvojio, neki iz kickboksa, neki, razumeš, neka bukva od čoveka, razumeš, da mogu ga se poredim da meni neko,
ali on je prioritet i to se 2 godine, ja ti izađem iz kluba, idemo dalje, mislim, pričat ćemo o tome naknadno. Ono što sam ja proživeo, to je strašno, to su traume, to više nije normalno, ali idemo dalje, borba neće prestati, tu sam. Ko te sprečava da napreduješ i šta je razlog? Evo, ja sam već to rekao sad. Mislim, ta velika politizacija, nažalost, to je strašno. Ja nisam u nijednoj stranci, neću nikad da budem. Ja sam moje ideološko razmišljanje i pravac moj ideološki je poseban i svi znaju koji. Nema potrebe ništa da pričam. Znači, mi da pričamo o socijalnoj pravdi, ravnopravnosti, solidarnosti, to su zablude sad u ovom sistemu, svaka čast svima. Neću da budem deo te priče, ja sam sportski čovjek, sportski radnik, bokser, sad trener, uspešan, bio makar, i još uvek sam na nekom tom nivou, radim, znam da radim, završit ćemo sve lako ostalo što treba, šta, trebaju neke diplome, nešto. Pa ja sam celu literaturu, sve znam, sve imam u glavi, završit ću to sad što su novi zakoni, nešto. Palimo, registrovat ću svoj klub. Mislim, ne mogu da više budem sa tim nekim gradskim upravama, neki novi uprave bokserskih klubova, vedre oblače, otimaju, prodaju takmičare, ulažu i ubeđuju, onda momci propadaju i kad propadnu, oni će da dođu, oni će kod mene da dođu i da kažu, ajde trener iz početka u pravu si bio ono. Kod da naši ljudi, Pazar je taka, nažalost, mnogo lako, naši ljudi. Da li misliš da je bolje biti samostalan ili pri gradskoj upravi? Ja skidam kapu i odmah kad me neko pita to samostalan i to, evo braće Gurdjerec, oni su malo od profije i to, nešto su napravili, neku priču, oni lepo žive, imaju platu ko nečije 3, privatan klub, neće s nikim ništa, sami rade, ponekad odu na takmičenje, imaju klinaca, imaju rekreativaca, imaju personalnih treninga, u boksu su ostali, još uvek će da boksuju. Mnogo bolje nego da ti 100 šefova nad glavom, onako, kako se kaže, određuješ šta da radiš, kako da radiš, a pojma nema, a ti moraš. Mislim, samostalno, nažalost, da su neke uprave kao nekad, što su i neki drugi gradovi danas koje imaju, i kako rade sa klubovima i podržavaju te klubovi, te trenere, bez obzira ko su treneri, šta su političkog opredeljenja. Ali bi to da rade, da prave rezultate i onda ih podržavaju. To ovdje ne može, Može da budeš svetski šampion, ne. Ako ti nećeš, kako ti mi kažemo, ako nisi deo priče, stranke, ti nemaš kud ide ovaj drugi, napravit ćemo ti tamo ovamo, ti si loš, ideš dalje. Mislim, mene su bukvalno isterali s kluba, ali nije priča gotova, to je moj klub, iako su rušeni na živi. Ruska donacija napravila to za grad, nije napravila mi za jednu stranu, što je upravo kaže za branje, nije dobro. Idemo dalje, kako se zao radi. Znači, u narednom periodu, tamo može da se uradi, ko zna da radi, kako radi. To je problem to da naši ljudi. Šta reći o Dževedu Ibrahiću? Sem da je bio izvanredan bokser, da je odličan trener koji je stvorio za par godina niz dobrih šampiona i nastavlja i dalje sa stvaranjem velikih boksera. Još veća mu je pozitiva što je izvanredan čovjek i pozdrav za Dževda Ibrovića i za Novi Pazar. Dževad Ibrović, šampiona šampionima, u njegovoj generaciji jedan od najboljih. Osvajao omladinsku zlatnu rukavicu. U trenerskom poslu postigao je veoma zavidne rezultate. Stvorio je dosta šampiona i stvaraći. Kao čovjek izuzetno dobar, vedar, duhovit, nasmejan i pozitivan. Želim ti, Dževade, sreću, zdravlje, tebi, porodici i da stvoriš što više šampiona, jer ti si pravi izbor za trenera. O Dževadu Ibroviću mogu reći sve najbolje. To je momak koji je pre svega bio dobar bokser, zapravo ne samo dobar, nego odličan bokser bio. Sada kao trener je veoma jedan odličan, nadaren zapravo. Hoću da kažem da izaberem pravu reč za njega, jer je zaista divan čovjek i divan trener i fenomenalno radi, pružio mnogo je za kratko vreme, napravio zaista
i dobar rezultat, ne samo u njegovom klubu, već i radu sa reprezentacijom i koliko je radio. Ali hoću da kažem još jednu stvar, čovek je, nisu ga dovoljno podržali, ni iz krugova reprezentacije, koliko ja vidim, a može mnogo toga da da. O njemu kao treneru sve najbolje i zaista je dečko odličan, stvarno. Salam aleikum. Šta bi mogu da kažem o Dževadu Ibroviću? Osvajač omladinske zlatne rukavice, dobar sportista, avanturista, dobar momak. Radan je, ima odlične rezultate, ima dobre juniore, želim mu puno sreće u daljem radu. Šta reći o Dževadu Ibroviću? To je jedan čestit, pošten, častan i plemenit čovjek koji odgaja mnoge mlade generacije, odvaja od poroka kao što su kriminal, droga, ulica, dovodi ih u sale, stvara od njih šampione. Kao trener je vrhunski trener kojeg ja izuzetno cenim i poštujem, jer ima izvanredne rezultate, izvanredne boksere, veliki entuzijasta kojeg bi svaki klub u državi poželeo da ima kao trenera. Dževad je veoma interesantna osoba, nastrojen je umetničkim nekim svojim delovanjem. Smatram da je pošten i odgovoran i radan čovjek. Također smatram da je i dobar sportski radnik, odnosno bokserski trener. Činjenica je da mnogo dece i trenirao i trenira i dan danas i mnogo šampiona naše države je napravio, tako da sve pohvale za njegov trud i rad. Tvoji budući planovi? Eto, i za te planove sam se već izjasnio. Registrovat ću svoj privatni klub za neke 2-3 mjeseca, možda posle srpske nove godine. Lagano, lako, neće pričati detalje, imam partneri koji su ti usporedi s preko zakonu, kako ide. Kako funkcionalno radit ću, imam puna 2 termina, prešao sam kod Huseina Dupljaka, uzeo salu pod zakup, on je čovjek iz kickboksa na maksimalnom nivou, svaka čast, pomognemo, malo sarađujemo, ali svoj klub, prostoriju koristim, možda nekad i dobijem neke prostorije, vidjet ćemo nešto, u suštini nije problem, to je moj plan i cilj. Nove generacije, novi Hanuše, novi Vanići, novi Toskići, novi Mavrići, nek su svi živi i zdravi, nek svi uspeju. Kao čoveka Dževada Ibrovića mogu da kažem samo sve u superlativu, da je čovek krajnje srdačan, korektan i dobar čovek. Što se tiče trenera, također mogu reći da kamo sreće da je više trenera kao što je on, jer svakoga dana on to pokazuje svojim radom u sali, sklanjanjem dece sa ulice, pravljenjem šampiona, tako da mogu da kažem i u tom kontekstu što se tiče trenerskog posla da je sjajan stručnjak, bio je vrhunski bokser i eto toliko mogu. Dževad Ibrović, za Džeki, što može da se kaže, ko poznavam nekada od 2002-2003 godina od уште од времето на младинската боксерска репрезентација. Тој како стандарден член на српската боксерска репрезентација се среќававме на безброј турнири по регионот и по странските земји. Човек со големо срце, најак нокаутер во тоа време. Човек кој сака работата, голем работник, а веќе во тренерските води, пред се голем другар. Пред се можам да кажем голем другар, а во тренерските води, еве сега со самото како што е начело на боксерскиот клуб Нови Пазар и во минатото на боксерски клуб Данди и останатите, може да се само неговите резултати зборуваат се за него. Со еден збор, топ човек, 10 од 10. Dževad Ibrović je mlad, perspektivan trener, izuzetno ambiciozan,
izuzetno korektan, izuzetno radan, vredan. Iznedrio je dosta šampiona države, a samim tim i dosta reprezentativaca Srbije. Džad Ibrović je momak koji zaslužuje svo poštovanje, mnogo više poverenja bi trebalo da mu se ukaže. Pored svoje bogate bokserske karijere, počeo je da gradi trenersku karijeru na izuzetno zavidnom nivou. Džad Ibrović je jedan odličan momak, fantastičan momak, jedan od najperspektivnijih trenera u Srbiji. Mislim da u Džada Ibrovića bi trebalo da se uloži mnogo više i trebalo bi da mu se ukaže poverenje koje zaslužuje. Ovim putem bih želeo da ga pozdravim, da mu poželim sreću u daljoj trenerskoj karijeri. Samo tako nastavi da je gradiš, radi, svaki rad se isplati. Sve najbolje ti želim. Dževad Ibrović je veliki poznavalac boksa, veliki čovek, nekadašnji šampion, trener koji je stvorio mnoge šampione, večiti buntovnik i revolucionar i neko o kom će se tek pričati u svetu boksa. Za našeg trenera Dževada Ibrovića, kome Novopazarski boks duguje mnogo i Bokserski savez Srbije. Uz poruku nastavi, trud i rad se ceni. Dževad Ibrović znam više od 10 godina, pre svega kao trenera, a manje kao boksera. Čuo sam njemu da je bio izuzetno kvalitetan bokser. Što se njegovog trenerskog znanja tiče, mislim da je na vrlo visokom nivou, zato što je stvorio dosta dobrih boksera, a naravno osnovno merilo trenera je to koliko je dobrih kvalitetnih boksera stvorio. Mislim da je dobar čovjek, mislim da voli život, voli rock and roll i u tome su slični. Pozdrav za Džavada Ibrovića, dugogodišnjeg prijatelja i brata i uspješnog trenera. Pozdrav, brate. Dobar dan, poštovanje. Ovim putem da pozdravim velikog prijatelja Dževada Ibrovića iz Novog Pazara. Čovek koji trenira omladinu iz Novog Pazara, čovek koji dobija velike rezultate na turnirima i takmičenjima. Ovim putem trebalo bi da Ministarstvo sporta više ulaže u ovakve ljude, da omladinu skloni sa ulica i da povedemo malo više računa o omladini našoj. Dževade, mnogo ti hvala što radiš za nas i za našu omladinu. Hvala i prijatno. Dževad je jedna živa legenda, prvo veliki bokser, velika bokserčina, ne bokserčina bio, a kao čovjek ja u svojom životu nisam takvog prijatelja, druga sreo kao njega. Jedna ljudska veličina, znači najbolji drug možda u celoj državi sa svim trenerima, svim kolegama, znači sarađuje, radi vredno i stvara najviše šampiona u zadnje vreme on stvorio u njegovom klubu. Redo, hvala na intervju, prijetno. Šta reći o Dževadu Ibroviću? Jedan dobar i pošten momak, dobar sportista, vredan i radan i tako srčan. Što se tiče kao trener, može da bude uzor mnogim trenerima, a rezultati i rad sa klincima govori sve. Dobar dan ljudi, pitate me za Dževada, mog druga Borisa. Upoznali smo se 2021. na pripremama na Zlatiboru. Upoznao sam ga kao čoveka i kao trenera. Šta ima da kažem, nego kao trener posvetio se 100% boksu, to je najbitnije, a i kao čovek je dobar čovek, imamo neke slične paralele u svojim životima, tako da nemam šta negativno da kažem za njega.
Četiri otklona. 1, 2, 3, 4. Otklona 4. 1, 2, 3, 4. Evo. Ko naše očeve, zbog viših ciljeva nabiti na kočeve. Kogod hoće, ovde može da